abantu bangibona ngiyinkosi la ngaphandle ngiright kodwa usethi ke Nkosi ngahlulele hallelujah sengathi singayicela judgment yenkosi saphila ngoba lezayo chapter 5 Corinthians asiyicela iyakuyivikela kanti ayinamusa ke yo ingcono le esiyicelela yona sisho sonke abazalwane njengoDavid ngahlulele Nkosi yami ngikhulule hallelujah akabonga uJesu lezi insuku usho njalo enhlizweni yami Nkosi ngahlulele lapho sengithi ngiyayigcina khona ngingaboni ngabe konakelephi kodwa Nkosi ngahlulele uthi ungehlulele kumuntu wenkohliso ongenakulunga onobumnyama sisikholwa abazalwane uNkulunkulu akasusanga emzimbeni uthi ngiyabakufulekela Nkosi uthi ungabasusi kuleli liso kodwa bagcine kulo thi umethu ungabasifela liso izwe yoqala ungaswa kulo yileli lomzimba wakho yileli umuntu lo ngaphandle obonwa ngabantu bonke haleluya uyabona umzalwane okwaze ukunqoba lo muntu ahleli kuye umuntu oyinkinga kuyena lo kuhluphayo umuntu oyinkinga yilo hleli kuye yilo kuthwele kuyimanje oze ngaye la yilo odla ngaye yilo okhuluma ngaye yilo membethe ngiyakuyifila judgment Paul mekhuluma ngaye kaJesu uthi uKristu mesefele sihlele kwahlulela kwakhe uthi kuba yilo nalo anikezwe njengalokhu enzile esesemzimbeni ngoba inkosi ayiko sihlelela ngokungaphandle komzimba kodwa njengokuthi senze njani sisemzimbeni angazi ke lo obhizi ofaka emzimbeni wakhe ebhize ulungisa ebhize wenza ukhiphela imali ewona ewushintsha ebone ngathi awudalekile kahle awulungise bengathi khona okungekho yena udokotela kuyojova kube khona ukuthi ngathi khona okuphelayo ayokususa kube khona angazi kodwa umuzo ukuthi yemina bimisho ithi lo naloyo kwamngelisa njengalokho enzile alinjonga lokho enzile emzimbeni wakhe ngoba kube bengalindweli ukuthi kube khona oyenza emzimbeni wakho khona elindi ukuthi uyenze usemzimbeni hayi uyenze emzimbeni wakho ingathi focus ishintshile amen hentu Paul meprofeta uthi insuku esiza kuzo uthi ezokugcina ngoba zinzima kakhulu ngoba abantu bayakuyithanda bona kunokumthanda uNkulunkulu bathanda injabulo kunokuthanda uNkulunkulu ukuthi bazobe accommodate lo mzimba obukade umuntu unikezwe njengethulusi khona into ebekufanele uyenze usesemzimbeni ngawo lo mzimba hayi ukuthi bekhona oyenza emzimbeni Sathane usifike washintsha ifocus ushintsha yonke into ongathithi inkosi ize ngoba kuzosizakala kuzolungisa umzimba that's why we all worried ukuthi ngabe uma ubheka abantu bazongibona nginjani ake ngilungise ukuthi fiyela khona umuntu azamile athi ake ngigqobhoze mhlawumbe ukuthi ukushayina amen bazalwane umnyathi umqala wami ngathi awungihle kahle umuntu original ke musa bangizwa bazalwane anginavesi alezi zinto enishoyo kodwa ngifesa ukuthi uyilona lo uyekwamukeliswa njengalokho enzile sisemzimbeni hayi njengalokho ekwenzile emzimbeni wakhe akabonga uJesu umbuzo uthi wenzani kulo mzimba amen akabonga uJesu ngiyaxolisa abangiqala ngale ndlela ngiqale ngibingelela ulona benkosi
abantu abadala abakhona kule ndawo okhulu kuyithoba obaba omama egameni likaJesu. Akabonga uJesu bazalwane. Ngiyele bonkosi sinobhuti in Jesus name. Amen bazalwane. Njengoba sebeshila bazalwane igama lami ngumphilisa kwaMthombeni. Ngibuya khona le Mandebeleni. Ayasindiswa aMandebele. Amen bazalwane. Hallelujah. Ngihlale ngifakaza ngalokho ukuthi izizwe engihambile abekho abantu abanenkinga nesiko njengamaNdebele. Ngaze mina kwazi ukunjalo yini. Uma iNdebele lisindiswe kahle ngoqala ucheck lapha esikweni liphumile lesikweni. iNdebele liphefumula isiko. Amen bazalwane. KwaNdebele isiko is like life. It's a norm. Yeah, KwaNdebele ungasebenza amasiko bakubiza ngomlungu. Hawu sibanibani umlungu. Akusela umuntu ngenxa ukuthi akazenzi lezi zinto. Amen bazalwane. Kodwa uJesu siyamamukela abazalwane. NakwaNdebele wafika nakwayami impilo. Amen bazalwane. Wahlupha kwafika ngisemncane. Ubaba engakholwa. Ukholwa umama. Ubaba engakholwa ewafuna onke amasiko ukuthi abafana bonke fole bayentabeni. Kanti inyanga elandelayo kuzofanele kushambe intanga zami bayeza abazalwane. Aphuma ivende inswazi lifuna bonke abafana abasindisiwe. Kwakufanele sibaleke singabe sakhe esikoleni. Ngoba lelima ngaphandle kwesikole. Uma niphuma nje abafana banesishobana nabo SO bathwalwa. Ngenswazi beshawa bese bakhona ngenkala. Babuya bedakwa. Kunamhlanje umuntu obingela abafuna ukuthi ukubuka. Ababethwelwe ngenkani bethu uyabazali babo. Amen bazalwane. Wawuthi usuphuma saphuma ngegate umuntu ngophosho lema-toilet ngemuva. Qhamulo yoshona emfuleni uyogibela esibalekise kwezinye indawo ngapha kwaze basesekhula sohlala khona kuze kuphele isizini yakwa 3 months. Kufuna ngathi siyi. Ubaba buya athi mfana wami yazi wenza inhlekise emadodeni endawo. Kuthi ngihlulwa ingane. Akabonga uJesu. Amen bazalwane. Akabonga uSimakade. Ngamhlazisa ubaba. Into ebuhlungu. Athi ngoba athi kodwa yini? Ngoba sengiqhamuka phela abafana sebayabuyela ngale sengiyaqhamuka ke nami. Akusingaza kusayi umuntu ngale. Sengiyavela yaya ngisathwala sebulate. Enyangeni yokugcina kusangena umuntu ngale. Amen bazalwane. Athi kodwa yini? Hamba ubiza ugogo afuna athi umama athi le yafana lo mama. Lokuthatha abafuna lo mama bensindiso. Thatha ingaza like milisiko manje. Efikile uJesu. Equlisa inqalo mama kuthiwa wena mama athi hayi ngeke ngikhulumele zange ngamfunza uJesu. Akaphumanga la ibeleni ngoba kuba wayesebenza ngaba yebo ayinganami engekho. Angekho mhla evuka. Abivamela ancelwa ebeleni. Ngoba benzele ebeleni ngaba ayikho esele ingane. Ngoba zonke zancela. Wayikhipha umama ngazami ngathi hayibo nami ngazange umeli. Othi hayi cha mina ngenze inkonzo kuba umakoti. Khuluma nomuntu wakini yena Mthobeni mina umuntu wasemzini. Khuluma nomuntu. Afuthi manje fanele ume. Kuthi ngempela walamukela ngempela. Fikile baba omdala abakhulu abantu bazalwane nenhlebe ezimhlophe efikile usenzani? Fanele uphendule. Lapho namavesi avuka kahle. Amen bazalwane. Kodwa ngasho ngoba khona engangilikhumbulela lithi osokile enhlizweni akasadingi. Oh Yesu sobenyana. Uma sesoke enhlizweni. Ali ndabafuna abantu abadala ngathi mase ngisho lokho ngani ngicela ukubuza baba. Ikhona yini into engangibamba ngayo? Engihluphayo. Ngaphandle kwesiko. Bonke abafana bendawo ababuya bebuye bethi bengamadoda bayadelela abasalele lo nina sebengamadoda angazi umuntu ufuna umlaya indoda kanjani emzini wendoda. Ngoba umuntu ufuna buye bezoba indoda kwakhe hayi emzini wendoda. Mina baba ngiseyingane kuwe angifuni akukhomba kodwa ngoba baba mina every day ngibuye esikoleni ungithuma ubhiya ngulande angaze ngithi madimoni ngithi nguphathe kanje
ngibuka abafana ngophethe beze behleke tuphethe ngoma nje fanele ngithobe ungithi ubhi baba angazi ngoba ayisengilinga yini ukuthi ngizolanda ubhi uthi phela thawula nomunye njalo lo uhamba phakathi kwabo labantu bashumeza njalo esikoleni lo uphethe lo bhi uhamsela ubaba angithi manje yonke lento leyo yayisibuya mase kufika umhlangano ngithi ikhona yini into ongangibamba ngayo yokunganaleli ngathanda linye ikhehle lafana noGamaliyeli lathi Mthombeni lengane uma nje kuyiphoqa uthele uma kuyaya ngabuya usekwenze njalo wabhidla umhlangano yaphila kanjalo indaba akabonga uJesu engisho ukuthi bazana ngiyambonga uJesu wangihlukanisa namasiko manje iBhayibheli uNkulunkulu ebiza Abrahama uthi phuma ezweni lakini endlini kayihlo khona izinto siphuma ngisho ezintweni bazalwane abazali abangakhona ukuphuma kuzo siphume haleluya siphume ezintweni nasemasikweni asamodifywa alanda azokwenziwa amasiko asindisiwe yabaza amasiko asindisiwe angeke ngiyeke ngikhuluma ngaleyo kodwa bengidlula nje nawe uyawabona lawo masiko enwavulwa ngomthandazo lawo masiko kodwa yawazi ukuthi originate lawo masiko ambubuza umonco uzokutshela lawo masiko ayinqaba akabonga uJesu wangifundisa uJesu ukuthi angihambi ngidla haleluya angihlanganyele etafuleni lamadimoni angihlanganyele ngisho sebefika namavesi kaPaul sebesithi hayi okungenako akwenzi lutho ngize ngithi mina uyabona nje ungadindidwa ichapter kaPaul ngoba izosho njalo besiyehla ikhulume ngetafula lamadimoni Shabona uyile kulo mcimbi ufike khona hayi mina ngizodla lenkomo ekhulunyelwe mina ngizodla nje inkukhu ekuliphi lo ntafula ngoba lalijali lonke litafula lamadimoni ngisho ikhekhe lakhona ngisho ikhokhi yakhona ngisho nalokusilt ake ayithanda inyama bazalwane athi Paul nifuna ukuvusela uNkulunkulu mawu uNkulunkulu akafuni ukuhlanganiswa ethi ubheka umzimba wethu ufica ungcolile ugcwele ukudla amavithamini emzimbeni yethu ezinto ezathi mangabeze yes bazalwane ukudla kwesisu kwa the time ukudla kuguqulwa ku-initiate kunikwa igama Jesus kuzoya eswini kuba amavithamini khona amavithamini nje emzimbeni wakho nje ahamba ne-initiation Ngofela makuthi ke udlo kwesisuke asikhambeni semcimbini ezangoma sibesidle kunani sidlephulele lesinto esayifankiya kuze kulutho nje ngeswini uyayi mayifuna ezangoma asiwayi mayiboguqa ngiyaxolisa abazalwane ngithanda ukukhuluma ngaleyo ndlela ngoba la ekhaya sithi ngafika ngathi angithi akufihla abazalwane akufihla abazalwane akufihla abazalwane amen azikho ephamathiswayo akabonga uJesu athi uNkulunkulu bekhuluma athi Duthuko mbonga uNkulunkulu umkhonze ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo onke amandla akho it means amandla akho even imali oyisebenzile mfowethu amandla akho awuzotha ngiyi ngizonithumela imali yembuzi ngayiphi yona imali akuthumeli lutho yiphi imali ngisho ngakuthiwa ujwayele ukuthi imali yegrosara uma ngabe ngaleyo nyanga kumcimbi hayi bafake fasting ha ake bathuma haleluya
bondla lenyama bazobe right othi bisiphele kuqhubeke nokubondla ngoba lamandla ngikhonza uNkulunkulu ngimkhonza nangamandla ami akabonga uJesu babantu ngekwazi kweqa abazalwane yazi lo verse singalunguze kweqa ngoba lo verse exact elesingisi don't be overricious ukulunga kuze kweqa ukulunga lokhu ukuthi udlule emngqeni kaJesu uyolunga lokuthi umzala ngathini bakithi usuwaqile singenganisele sikaKristu akabonga uJesu haleluya hayi bazane ngiyafakaza nje kafushane ngifisa ukusho lokho senhlizweni yami njengamanje ngihlale phansi amen bazalwane ake ngisho nje senhlizweni yami uNkulunkulu akubekile okungihluphayo kulamalanga ngicabanga ukuthi bazalwane nje it won't be even more than 30 minutes amen bazalwane ngizozama kakhulu ukuthi ngibe mfushane into ebe uNkulunkulu kodwa before ngiqhubeka ngiyachatshana bazalwane ukuthi ngixosa kakhulu kuba late bazalwane akabonga uJesu ukhona lento uNkulunkulu ayibekele enhlizweni yami yinde yona kodwa ngeke ngiyezibeke lesikhathi namhlanje njalo la ngihamba khona iyahlaseleka bekufanele namhlanje ngabe u6 ngimbambile ma ngokuhlela angibeke isihlele ngalo nomfowethu Mthombeni lo ya abazalwane ngeke ngithenga ngedlule ngingamxhawula ngoba sengimlimazi kakhulu ngingelungu ukuthi ngigibele ipulpit akafuna ukunika isandla ke ma ubeka safuna ngixoxa cha uma ngixhawula ngiye epulpit awu fanele uzungixole ngiyaxolisa amen bazalwane ngoba bazalwane kufanele siyisabe indaba yokukhonza ibandla ungalikhonzi ungalungisile nomzalwane wakho owazi kahle ukuthi umenze into bayeza basapha akabonga uJesu hayi ngize nganikeza wena iphephi ukuthi ayiqhubeka hamba nje akabonga uJesu amen bathandekayo enhlizweni yami ke bazalwane kuhleli le ndaba kakhulu yokuthi njengoba sisindisiwe nje sikhona sibona baNkulunkulu siyini isizathu sokusindiswa kwethu uNkulunkulu esibiza kuyilona no emsusa la amsusa khona ezonweni ungayibhala nawe umfakaza bekuyini ukuthi ukhethwe wena ubukhethwele yini amen bazalwane sini isizathu sikaNkulunkulu sokuthi usindiswe wena ekhayini khona abantu abangcono kunawe emndenini khona abantu abalunge kungcono kangcono kabi kunawe kodwa inkosi yakhetha wena bekwenze njani besiyini isizathu sokusindiswa kwakho amen bazalwane akabonga uJesu ngiyahlupheka bazalwane kakhulu singalani bazalwane haleluya leli gele lesikhathi mama ngiyalazi elokugcina umzimba usungasavumi akabonga uJesu kodwa ngicela ukuthi benkosi bangibekezele kakhulu amen bazalwane ake sivule nje amabhayibheli ethu kafushane incwadi yabaseFesu chapter 4 siqale nje ku verse number 1 ukusiphupho lakhe ke ukusiphupho lakhe lifezakale iphupho lakhe ukusiphupho lakhe engawudala umhlaba wevele uNkulunkulu amen ake sibuye labazalwane uNkulunkulu ukuthi abe uNkulunkulu akenziwanga ukudalwa kwethu ukuthi uNkulunkulu abe uNkulunkulu akenziwa zingelosi ezintshela nsuku zonke zithi ungcwele ngiyizwe sekusho ukuthi uNkulunkulu akwazi ukuzidumisa uma sebesemoyeni kulo sibethe chorus letha ke simdumiseni uNkulunkulu akahlulwa yini utho kodwa nje hlulwa into eyodwa hlulwa yini hey awumasi wadunyiswa ubani ngabe bikho wena wadunyiswa ubani amaserafa engekho amaserafa aqala yenziwa ekade khona yena edunyiswa ubani umufuna umbona ukuthi yakwazi ukuzwe
worship hamba ubuza uJobe umuzi bemxoxela ethi Jobe sukuma Jobe umelana nami uphikisana nami Jobe awuphakala awukhiphi izwi lakho njengoJehova ulizwakalise from empumalanga uyamuza ezoshipha akathumise lapho uJobe Jobe wakuphi ngimfisi ngikhanda iqhwa athi yawazi umoya ngomqoqo ngubekephi yeJobe hey ezisho ngakusakusho ukuthi akwazi uyakwazi uyidumisa kahle kakhulu ingakho uNkulunkulu bakhe wayenguNkulunkulu ingekho into eyisho ungekho umuntu owayekhothama phambi kwakhe kodwa wayevele uNkulunkulu ingakazi ukuyeka uba uNkulunkulu nami izenzo zakho singasasho ukuthi uNkulunkulu akazokuyeka uba uNkulunkulu noma ungasambone uNkulunkulu wena ngoba waba uNkulunkulu akabibikho uNkulunkulu bakhe akunikanga ekutheni unabamkhonzayo nabamvumayo Jesus that's why guarantee yakhe ayimile ngeningi labantu uma ngabe kwenza wena wakwenzela ukuthi uzojoin indumiso akadevele naye ezidumisa ngayo Jesus hayi ngoba kusweleka indumiso haleluya yayivele ikhona indumiso wakufuneka abanye abazojoin indumiso hawu kanti kusho ukuthini lokhu angithi iBhayibheli wasikhethela kuye umhlaba ungasekelwa ngesikhathi ayidumisa umhlaba ungasekelwa wayezidumisa ngathi sikuye njengoba udalwa wena ukhishwa kuye waze kwambathiswa inyama uqhubeka wenze lento wawuvele uyenza usasekuye athi bephala uMshumayeli athi lokhu awukhona ilokhu okuyoba khona akabonga uJesu amen bazalwane sikhona bazalwane kungani usindisiwe uzokwenzani mfowethu uzokwenzani insindisweni usindiswe leyi ongicabanga ukuthi usindiswe ukuthi izinto zimhambele kahle uma engasavumi wenze njani kanti usindiselwe bathina bakushumayeza bathi uma usindisiwe ngeke usaba broke usindisiwe ngeke usahlaselwa bathini kuwe ngana ngimza uJesu khumala amazwi ethi ezweni ngiyakubala usisi kepha bhekani nginqobile izwe wasindiselwani wawuzokwenzani wathiwa kunemoto wathiwa kunemshado wathiwani mfowethu ke sibe honest wathiwani lezi wenza ufile ungathi udisappointekile ungathi ayisekho lento oyitsheliwe kanti wathiwani wathi uzogana kwathi uzothola umsebenzi wena kwathi uzoprenota wathiwani umelo uPaul uthi wasikhethela wena ngaphambili ukuze sibe ngcwele angibuza ethi wasikhethela wena ngaphambili ukuze sibe blessed wathiwani mhlawuza wathiwani uzokwenzani uzephi uyazi ngiyamthanda uJesu ngelinye ilanga mzalwane obaba bami uJesu ngelinye ilanga ephuma emanzini ethi phakathi soJohane ithi iBhayibheli uJohane uthi bhekani uhlu elisizono zezo uma eqeda wenza njalo uJesu abafundi uyahamba uJesu khona abafundi bakaJohana bayasuka bayamshiya uJohane balandela ubani balandela uJesu wahamba uJesu wenzani waphenduka babheka wathini umbuzo wona
Angaze ngibuza umfundisi wathi abantu beze sonto lakathi ngifunani. Angaze ngizwe nje mina ilida nje mangena abantu ithi ngifunani. Ithathi ifika ukuthi hayi sebefikile siyabonga. Hawu lekhulu ibandla. Kodwa khona umfundisi la nguJesu engimzebuza umbuzo abantu beyizela. Wathi oh nifuna. That's a question ethi njengoba usindiswa wafuna. Wafuna kanti wena kwathiwa kanjani? Akabonga uJesu. Hallelujah. Amen bathandekayo. Ikhona indaba inkosi ebekathi inayo enhliziyweni yayo ngempilo yethu bazalwane. Ngiyacela noma inkosi sifunde. Incwadi yabase-Efeso chapter 4. Ngicela nje bazalwane noma siphuthume nje kakhulu. Verse 1. Incwadi yaba-Efeso chapter 4 verse 1. Isihloko sithi ukwahlukana kweziphiwo zikamoya nobunye bokukholwa. Verse 1. Ngakho mina siboshwa enkosini ngiyanincenga ukuba nihambe ngokufanele ukubizwa enabizwa ngakho. Wait mzalwane. uPaul mangabe introduce yena uthi ngiqala ukukhuluma amazwi nje kini mina ngikhuluma kini njengesiboshwa kubazalwane. Ukuboshwa enkosini doesn't mean ukuthi bazalwane azikho izinto inyama ekuyifune. Kodwa umzalwane uthi ukuboshelwa enkosini ukuze angakwenzi okuthandwa inyama yakhe. Uboshelwe mzalwane. Paul mina siboshwa enkosini. Uma ngabe usiboshwa enkosini why mangabe abantu beqala bebewe endleleni uthi kibale kanti usiboshwa kuphi? Uyisiboshwa ebandleni. Uyisiboshwa sabazalwane. Yabona umuntu ongaka so isiboshwa enkosini uyisiboshwa sabazalwane. Iwari yakhe kakhulu ingabazalwane. Njalo mangabe shelwa unenkinga yokuthi bangathini njengomama manje. Uyabona uma usenento ethi bangathini awukaboshwe enkosini. Hallelujah. Umusathi bangathini omambani. Angithi uthi bangathini njengoba phela bekho. Uthini ngone wamamkela okhona. Angaze ngizwe ngizolo ukuthi angathini uJesu wami. Bangathini abazalwane sizothiwa ngiqomile. Noma ngiqonyile. Akuthi yabona lento lokuthi kanti siboshelwe kuJesu noma kubazalwane. Akuzikhulule kubazalwane. Uboshelwe kuJesu. Musiboshelwe kumzalwane ngisho kushumayezile. Boshelwe kuJesu. Ngoba nokushumayezile uyashintsha. Athi nokho mfowethu akukho that bad. And it's not that bad mfowethu, we can try well singayilungisa. Bayezwa bazalwane. Kodwa uJesu akaguquki. Akashintshi. Ngiyabona ivangeli ngathi liyashintsha nje. Inkinga ukuthi abantu basuka bangaboshelwa kuJesu. Baboshelwa imithethweni yamabandla. Baboshelwa kubantu abashumayezile. Baboshelwa ebhilidini. Umzalwane uma esebhilidini umone kahle ukuthi khona indlela ayiphatha ngayo ngoqoqa ngayo. Khona iformality nendlela yokugqoka uma ezongena kulibhilidi engafani lapha ngaphakathi. Ngibuza ukuthi mina kanti ugqokela bani la? Ugqokela uNkulunkulu phela kanti akekho yini lapha ngaphakathi. Athomunye angikhoki mina mfowethu ibhluke enkonzweni ethi oh ngifela ngeke ngihlazi ugqoka uphi ngaphandle. Ugqokela bani ngaphakathi? Uyikhumela thina ngoba sisuke sikhona. Uboshelwe kithi. Awuboshelwe enkosini. Mhlawumbe
mhla waboshelwe enkosini ngeke uliqowe ngisho ususemelika ezwe lamabhulukwe la khona mawungaqoka ibhulukwe kube ngathi khona awu uvela ubungaphilike vele umuboshelwe uChrist uboshelwe umzalwane umzalwane oboshelwe uChrist ayikho into emkhathazayo usuku nosuku uyikhathaza ukuthi angangikholekisa kanjani uChrist ngisho senkonzweni awumboni umekhonza elokujeqeza ukuthi ubethandaza ukuthi uyangibona mamathi ukuthi ngisemoyeni uyangibona ukuthi ngiyakhuleka kanti uboshele kubani uboshele size kubani bazalwane mhla sisuke ezonweni sezaphi sasizephi uzumuntu athi ungangidini kuyisonto usungicasula usicasela ngosuku olungcwele kanje bangicasa ngosuku olungcwele kanje angifuni yazi uba nolaka nje yabo nje manje ngenkonzo nje imande right uzokuthola sasa alishone la ngesonto uboshelwe osukwini akaboshelwe Kristu uboshelwe uthi Paul yena uyisiboshwe enkosini. That is why every day uyiqale Nkosi athi Paul akekho angihlulela futhi nami Nkosi nami angikwazi ukusehlulela kodwa inkosi enjani amen bazalwane uyophela lento kuthiwa bazothi akabonga uJesu uthi Paul mekhuluma nabazalwane ukuthi bazalwane ngiyancenga kube lona lezi bazalwane akahambe njengokufanele ukubizwa sabizwa mhla wawulanda wawubizwa inkosi yathokoza mhla wamkela uJesu wawusondezwa amen kodwa manje kuthiwa kubizweni kwakho khona uhambo lahambayo olobizo lwakho uPaul ke bazalwane njengoba sihamba nje ake sihambe nje okufanele ukubizwa bali misinterpreta bazaleli verse baqhamuka ukuthi likhuluma ngobizo lwentshumayelo hayi Jesu angikhulumi ngobizo akona ibizo lwensini lolu ubizo lomzali noma umuntu owasindiswa nje wabizwa nalo lubizo aqhubeka mzalwane lunjani olubizo verse 2 ngokuthobeka konke hayi ukhona ukuthobeka kulolu bizo nobumnene uthobekile yini mzalwane uthobekile yini angisho lento obeke hlala embakameni yabona into obeke phakameni nazo lento obeke phakameni bazalwane uthethwami nje bazalwane yaboshe uNkulunkulu ngisizile mina bazalwane yaboshe nginezinto ezinkulu uNkulunkulu ayivula kimi yaboshe manje bazalwane nginazi no kodwa ukuthi hayi ngoba ngiphakamisa hayi ngoba ngiphakamisa yaboshe ukuthi hayi ngoba uyiphamisa nje uphampela kodwa uphakamela ethobekile yaboshe manje nje ngibathwele bonke abazalwane ngabakhokhela imali bonke lasizwana nabo khona hayi ngoba ngiphakamisa nje ngichaza bazalwane ngiku 40 days ngoba ngila anga break base breakile nina nje hayi ngoba ngiphakanye bazalwane angiphakele impakamo esentobeko uphake for the fact yokuthi usitshela ukuthi hayi the time uthi hayi ngoba uzabe confident abani ubani ozabe kumfulisha uphakame babona umuntu angaphakama ngathi hayi ngoba ngiphakeme akaphakame sidala shoma umzali ukufana umzali bekhuluma umzethi honestly mfowethu awumzali waqala wathi honestly ngiba nenkingi uthi njengoba ngaziqala ukukhuluma nje should bengena honest mayizoqala manje naphela ngathi ngikhuluma nomhlanje nomzali wakho
njengoba usikhuluma nje ngazi sibone si kodwa khona indawo esibasigena bathi yabona futhi ngiqinisile futhi yabona honestly kanti besikube sigijima mangeni angisathembi nalo honest wakhe akaba uJesu ayikho into ebaleke ukuthi mzana akuyi-check wena ukuthi uhamba nje kufanele ubizwa ngalo yini ubizwa ngakho inkosi inhla ibize yakusindisele khona yakusindisele intobeko and intobeko hayi uhalf wentobeko intobeko yonke liphinde uthumza lona ngokuthobeka konke hayi intobeko la uthanda khona ukuthobeka konje konke. I always use this mechanic kungula eveza kumele ukuthi uma ufuna ukuyibona uphakeme mzalwane ilula lento le yazobona ngani iyabo la endlini mina angibona umuntu ongaphakeme uyazi uma ufuna ukuyibona uphakeme mzalwane cela kuza lokho uma ngabe nje kufika umuntu mzalwane wami ekusukela yabona baba wami indlela ehlonipheke ngayo angakuboni ukuthi uyini akwedelele akususe phansi uba thatha uyasiveza ukuthi cha ngincela uNkulunkulu wathi lokho kuba njani baba ngaphakathi uthi baba kusosokuthobeka uyazi yini lento efika icifisa ukuthi angithi ukubhekela phansi uze usho njani angizwani umuntu ozongibhekela phansi kanti ukuphi kanti kungeke phansi uhlatshwa yini ebhekela phansi mawubeki nomqondo oKristu Jesu owathena isimo sobuNkulunkulu akakushanga ukuthi umuntu okuphanga wehla wathabula amazulu wehla wathabana isimo senqeko wathona phansi wadlula ingelosi wadlula amajuba wadlula ilanga wafika ebantwini ukuthi hayi nabantu baphakeme wehla abangaphansi kusho kwami nomuntu athi uIsaya akazange azabe ngisho nesimo azange asinikeze ngisho i-appetite uqhube uJesu ufeze icebo nje usentobekweni yonke abafika abafana bemedelela ngeke umungu sethi aningazi ni ngiyakubaba mina ngiyanibuka nje yazi ngiyanibuka awumuzi Jesu nje ebafungela athi hayi ndela nina ngiyonithola ngomhla wokugcina ezobathola ngempela ngifuthe ubuqiniso kodwa umuze kusho lokho ngobani wayesontobekweni uma uthotshisiwe mzalwane angeke uzokuhluka bakhona umzalwane okuphakamelayo bamala mzalwane wami uvuke mina uNkulunkulu ekhimeni kaJesu I like ukwenza lento abazalwane ngoba bazalwane ngifisa bayazi esikhuluma ngayo uyabona uma ngabe ngigibela la bazalwane bami lo mzalwane ngibuka kanjani bazalwane ngibukela phansi uyakuhlupha lokho uhlatshwa yini uvela ungaphansi kwami njengoba ngivile uphansi mama iyamngela phakene mina mama abaphakama kodwa uma ngabe bazalwane umzalwane efika kuphakamela uzuhlungu usokuthi mzalwane ubungazi ukuthi khona abaphakama ukudlula wena kanti buzazi uphakeme amen bazalwane akabe uJesu ngokuthobeka konke nani mzalwane nebumnene yini bomnene bazalwane elesingisithi harmless angithi are you harmless uma ukhuluma nomuntu uyahlukana naye ungalikhiphanga izwi elimkopolotayo umzalwane
harmless ugada amagama okukhulumayo before uphendula uyacabangisisa ukuthi ingabe lizohlala kanjani. Amen. Ubumnene akabonga uJesu. Athi Paul kungaphumi nelodwa enjani elibolileyo emlonyeni wenu. Ayatha futhi ngubani ufuna ukuphila phakathi na yilo hlala uphila uzogada ini uligadile ilwimi lwakho futhi ngiqala kuma jokes sijoke sajoke kanti yahamba izegri elite akabonga uJesu. Amen bazalwane. There is why umzalwane angikhuluma ngamamutsi. Umzalwane akufuneka ukuthi akhulume okwe radio. Akhuluma ngamkhawulo. Umzalwane kufuneka abe nesikhathi sokuthula. Angisho umuntu oyona mamutsi. Uyabona umkhulu umzalwane uze ungabi nento ethi hey ukhulumile yes ngimkhuluma bazalwane uma ngathi hayi wakhuluma namhlanje kwempilisi hayi ukhulumile mfana ukhulume mfana ukhulume kwaziweqa abanje manje uwasutha amagama abantu uwahlafuna amagama akho ufuna ngelilanga nje ukuthotshiswe ngisho usuhlala nabantu behleba ngomzalwane ukuthi wonke wenza into ethile usho ukuthi abayikhuluma kabi ungayijoin le conversation kube ngathi awazi lutho ungathi hayi awazi aweswa ngento eyodwa ayemabili yangikhona mina shalini wakho khuluma yonke into namabhliki uma sifika lapha yena kuma social media ukhona ingoma engakholwa umzumzane eseyikhipha ngomlomo ngoba usuke eseyidlile khona language yezwe egese siyibhodla singabazalwane ngoba isuke ingaphathi ulimi lwethu alizange lisokwe akabonga uJesu khona inhlambe siyajwayeleka. Amen bazalwane kwazi wangathi akuyona inhlamba ngoba siyagcwala kuphi kwilanguage yethu. Sonke lezi zinto bazalwane inkosi yayibuka ukuthi awunangeza kodwa akahambe nje kufanele ukubizwa abizana benzani bale mlalelayo ngokubheka kade nokubekezelelana hey bazalwane ngothando nansi inkonzo etholakala bazalwaneni ingekho abakwazi ukubekezela abakwazi ukubekezela abakwazi ukubheka abakwazi ukubheka haleluya Pegate is to have a long view ukuthi yebo yena lo mfana usehluphile usezobithi samantombazane onke la siyacela vele ungabusasukuma khona. Amen bazalwane kodwa ungabi negative ngaye ikhona ingcebo efihliwe kuthi ubhekade uyabona nje bakhulunywa ngathi rafu nje akungobuzodwa akuliwe nawe kukhona into efunakalayo siyadinga wena. Hallelujah Jesus khona level ngabe sesiyokholwa sisho soda ngawe ungabothi udila nomuntu umbuye nje ngoba kulezizima kuzo manje. Uyabona bazone inkonzo ekubhekade ikwenza ukwazi ukuthethelela akabonga uJesu. Uyabona uStefano ngabe shakhandwa ngamatshe imobu noma izikhungo zikhanda ngamatshe sasinensiza wakuthiwa uSawuli ehamba naso uJesu bingenyawo ezulwini uready ukuresponda ukuthi noma yini uStefano angayisho enkosini ingenzeka. uJesu akazabonakala ehlemile uhlale ehleli kodwa mhla ekhanda ngamaStefani ubone mina bayeza bazalwane uStefano vele wamshaya uJesu ngenkonzo yakhe wathi ayiyekeke leyo la wathi yabonakala esamanje
ungababaleki. Uyazi ukuba uStefano wathi Nkosi susa laba bantu. Ngabe ngiyoshumayela kwezinye izizwe manje buka manje bangifimba ngamanje. Abafe bonke manje. Uyazi ukuthi ngabe uPaul akekho. Paul wafa lapho. Ngenkonzo yokuphela khona abantu abasizakalayo. Utobhekade ujongomlimi abelezelayo ofaka isithelo asilinde akuyanisele asilinde afaka amanzi asilinde. Jesus. Ingakho akafaka indawo yodwa ngoba ngenze ingamili unoletshalile. Ngokubekezela kuhambisana ukubheka. Sisukubuza mzala ukuthi kumzalwane wasethuze nawe kunabazalwane esebahamba sebawa ukhona yini okwemvakashela anangisho laba esebawa ngisho ukhona okwamlanda yini wayomlingelela nje wayomtshela ukuthi hey mfowethu siyakukhumbula umlando edakiwe uthi sisinodukuze siyakukhumbula eyakhindawo ayinakureplace wamuntu sengalunga mfowethu angithi bona nishumela naye nje ungamyeli ngamavesi wazi kahle niyoxabana uye ngothando hayi mfowethu siyakukhumbula khona indawo yakho noma vele uhamba unyathela utheka basalunga vele. I told Jesus ushiya 99 ashisa sigcwele akathi okusala sibaningi uyiqanga yodwa ayixele ngempilo na. Ngiyayithanda inkonzo benziwa ngomama kule ndawo namhlanje yokukhuza kodwa bana ingaphelele ekukhuzeni kulombhobho. Hambe kukusho ukuthi umuntu usumkhuzile wamgive ebese uyamthanda usumgifile ukuthi uyinkinga waqedile amantombazana uyesikhokweni uzosha akhala uqede bese nje ukuyamvakasha uyazi ngana ngithanda kanjani uzumgive mama umathi ake siyodla nje lapha eMcDonald's enjalo elibona uthanda ukuthi anti Paul sisikhuluma iqiniso silikhuluma ngani bazalwane lingabi ngonya utushaya utugenga utwenza konke ebese uyathanda uyazi ngiyibuze mama ukuthi yabona kube nje uJesu wayengenathando uthi uzasikhala ukuthi ngabe kade replace ngoba uthi uzaqala ukudla imali ehamba noJesu wayeqofoza imali esembuka futhi nje embuka thina laba badla imali asibazi kuze kube manje so simahamba nje uthi hawu kanti ubithizile uJesu wayekade embona uthe suke besedla waze wadla isitheni sinye naye khuluma ngothando mina bazalwane okuthiwa namkhawula nama conditions ukubheka beka mzalwane nikhuthalele ukugcina ubunye bukamoya ngesibopho sokuthula. Uyabona ubunye bukamoya bazalwane akusiboni ubunye beyifundo asibona ubunye bamavesi ubunye bukamoya bazalwane abenziwa ikhonkasi Bible study bahlangana basenza ifundo bazwane bakhuluma yodwa kodwa bangabi moya munye bakhonza ndawonye babe inkonzo yodwa kodwa bangabi moya munye mhlana moya munye kuba ukuthi mhlawumbe umunye lambile akubitha zacele uyakuza ukulamba kuwe engacelile njengoba ukwazi kuma la ukuthi bazane khulumani uzana ngathule lambile
anikakagcini ubunye bukamoya. Ngomhla nagcina ubunye bukamoya. Umzalwane bifela imali ma uzwa kuwe. I always say this ukuthi yazi lokumathe wabafona. I think asanga ngayixanda ukuthi wabafona ngelinye ilanga angakuzwa izwana. Wafona nje aphela ngisho iminute. Wakhuluma yini kinga afathi. Yisoda ke. Moyo ngcwele. Ungaqhuma qhuma. Angikhothela ngathi yini kinga yakho afathi. Ukhuluma ngobunye bukamoya. Oh yes Lord. Sabazalwa. Akabonga uJesu. Lapho umzane khona uzomuzwa. Umusa ukuthi ngeke uyatsheka. Inqoli yasha akasahambi kahle. Kungakabi nayithelo zenyama. Sesekude kakhulu lapho. Oh Jesus. Ubunye moya uzokala kahle. Amen bazalwa. Kunama-senses ukuthi ukwazi ukumbamba umzala ukuthi nasemkhulekweni akasakhuleki njenga before. Ubunye bamoya benza abazali bezwa Nkosi uJesu. Benza abazalwane ngisho omunye eseMelika, omunye eAustralia, uma ngabe bedla izinto kwehla imessage efanayo. Bengazange bayishayele phansi bayifundisane. Yabona eseyele eBhayibheli school iyaqhubungulwa iyofunwa ayibenzi ubunye bukamoya. Isuke ini ngetheology nangeconcept yendoda. Kodwa mhlana kwaba ubunye bukamoya. Qhangisalukazi esakazi esikoleni esazikwazi ukufunda. Umoya akhulume kuso ngeke seBhayibhelini mama. Engalazi iBhayibheli. Wena unazi uvelisa ukuthi yivese liphela leli. Shumile kamoya. Esabazalwa. Ubunye bamoya buqondisa ukuthi singumzimba munye. Yingakho the day mfowethu uqala ufisa ukushela. Lo moya loyo kufanele nguzwe kimi. Ubambe wena. Yileyo leyo wethu ukuthi sikwazi ukukhulekela. Ukukhulekela kwenziwa ukuthi ngoba kufanele zasho umzala athi angamile kahle. Kufanele ngizwe kimi. Uthi khona umfowethu manje onenkinga. Wena ubona isikhathi uthi uyakhuleka nje, uthi uyakhuleka uma ngale ungathi phende uyafeba uthi usengifebe nobani. Khona bafowethu. Obambene na. Babhizi. Lethi. Babhizi. Balisheba. Kanti bambene nabo. Ngoba umzimba usharigaze lodwa. Ngisho noma ngabe ucicane, uthi ucicane phegoli, impumulo sethekwini, iDNA yodwa, mhlamane wafaka ushefu usibamba sonke. Ingakho uJeremiya mangabe kufuneka engakaze abe noNkulunkulu uthi uNkulunkulu thina nawo baba soni akazikhiphi. Akathi bonile benkosi. Yabona uthi thina Nkosi nawo baba bethu senze njani? Ubunye bukamoya. Ubunye bukamoya. Uthi bugcinwa ngesibopho sokuthula. Funda mzana ugijime uhlale phansi. Munye umzimba, munye umoya, njengalokho nabizelwa ethembeni linye. Umzimba bazanje basengishilo uba wodwa, nomoya ke kufuneka ube wodwa. Amen. Akwazi ba umoya othi kimi hayi mphilisi ulifake icici. Athi umoya ngolo uyavuma. Bese athi umoya ngolo kimi uthe bangaki labo moya. Phela munye umoya. Amen. Ngiyazobazaba. Uyabona inkinga ikuphi ma? Inkinga kumoya. Sesiphikisana ukuthi ini wrong and I say right. Ini wrong. Cha, wonke oshoya uthini? Moya.
So uyabona ukuthi ngikuphe akuthena moya sekunemi moya. Sebaningi ngomoya. So manje flex qala manje esithi ozohlule lo moya. Uzohlule lo moya. Bazalwane, hayi. Bahlule moya kufula amavesi. Athi Paulus because eKorinte bazalwane njengoba ngize eKorinte nje ngiyeza. Ngizwile ukuthi khona abafikile. Abafundisa okunye. Uthi ngiyezile ngizohlola. Athi angizile ukuzohlolwa amazwi abo. Ngoba umbuso kaNkulunkulu awuyi ngomningi bani. Uthi ngizohlola amandla. Yabona imoya imisebenzi bazalwane. Uthi omunye umoya hayi angingene isicephe sami. Umoya ngolo uyangivumela. Hayi ngenhliziyo yokubheka kade singamxoshi. Vele khona sesikhona khona uthi mzalwane hayi woza isicephe sakho. Ufuna size kwenziweni bazalwane. Asifana amaBhayibheli. Ngoba ngalibona ivesi nelithi nje isicephe sirong vele. Kodwa okimoya usivuma. Okuya sivuma. Hayi lula ke mzalwane. Asifana amaBhayibheli sinyukele entabeni yaseKhameli. Yakhumbula eKhameli. Yes. eKhameli phela wangayi ukuyoxoxa ukuthi ubani nguyena yena. eKhameli wathi wachaka kulungile. Bangabe ubani asukene eKhameli. BakuJehova asukene eKhameli. BaseKhameli. My God. Sizoyibeka inkunzi. Siwathela amanzi. Hayi iBhayibheli liyavalwa nentshumayelo iyaphela. Hayi siyakubona ukushumayela. SiyaKhameli. eKhameli akushunyayela. eKhameli kunamavesi. Amavesi vela wayesena singavumelani. Hayi leyo salva eKhameli. AbaseKhameli bantu befika khona wathi Elijah uma ngabe uyena angithi ni wrong ngicaba yimina wrong uma ngabe uyena akade imceleke loNkulunkulu ovume icephe uzashisa lomnike finish ayidinga uzumkhumulise sibhizi nemoya wafanele bemunye umoya uma ngabe uyela moya uthi akhonza bali kulungile wazali bafana nabani ngaba 400 usana ngalesi isikhathi eliyedwa akanamuntu omsekelayo akana ameni akanabantu ahamba nalo akanahamente emvumayo uhamba yedwa 400 abaprofethi babhizi bathi hayi ubani okhonzwayo wathi kulungile kulungile akatshela ubhalike manje akenze ngathi inkosi atshela ubhali hlasafike eKhameli bazane kuyophela ukuthi indaba yethu siyimele ngamazwi. Siyimele ngamazwi imelwa ngamandla. Athi Paulo kumasafina maseThesalonika athi ivangeli lami uma ngifika phakathi kwenu alizanga kimi ngezwi kuphela kodwa kube khona umoya amandla. Ngikhathazekile namhlanje inkosi ikhuluma nami ukuthi yabona Mthobisi abazalwane namhlanje bangama-analysts. Yabazi abantu abama-analysts abantu aba-analyzayo abantu abathi bangabe kodwa wehlizimo zepolitiki kuthiwa is a political analyst. Angithi uzochaza hayi uzuma nje bakutshe kuzoba nje akekho phakathi kuleyo nto yena uya-analyze uthi uNkulunkulu namhlanje abantu benkosi mangabe sikhonza bahleli phansi baya-analyze. Ubona abanye bevuma amen nje bangivuma baya-analyze ukuthi wazwa yilelo ubeka besisakwenzani besisindiselweni abantu abanalazi intshumayelo ukuthi yinhle le iyabheda le inkonzo iyafutha le neyayifuthi kanti u-analyst ini wena ubizelweni wena sengathi bazalwane bekungaba nokukhuluma kwenkosi
Uyangizwa bazalwane? Sengathi bengaba nokukhuluma kwenkosi. Ukukhuluma kwenkosi angisho mina ukukhuluma kwenkosi lokho ukuthi okweyiphiwa zu5. Ngeke sehle nayo. Uyabona mangabe kusetshenziswa iziphiwa zu5 bazalwane. Kusuke sebenza amathulusi. Umnikazi engakathinti. Aningizwa bazalwane. Uma kusavangelwa kusasebenza ithulusi. Usathintwa ithulusi lakhe haye. Uma usaprofetwa usaseyithulusi haye. Uma usafundiswa sayithulusi haye. Uma kusengapostoli akakabo yena. Kusengamathulusi afela kuwo. Amathulusi bese khandile. Imoto mangabe ikhandwa ngamathulusi. Bese amathulusi wonke umekhanda anomkhawulo okusebenza kwawo. Ebese aqoqa kuphi? Ku-toolbox. Yingakho sesikhonzilela sizohlukana. Amathulusi abuyele ku-toolbox. Abavangelile na bazobuyisela inkonzo kuphi? Uzabuya imoto uzohamba wedwa. Uyabaphetha yini mzalo wakho? Umnikazi wendaba. Ubiza ukuthi isikhandiwe imoto ngamathulusi ebese umnikazi ayibambeke manje. Ingasabanjwa amathulusi isibanjwa uyena. Jesus. Funda mzane sithandaze uverse 11. Funda uverse 11. Nguyena futhi owanika abanye ukuba abanikwa abanye abanikani ukuba babe mana kubana omnikayo abazalwane. Hayi kubana omnikayo abazalwane. Njengoba usahamba ufuna ababhishophu amakhulu azokunika. Hayi akakabi yona. Uma ngabe isiphoste kwathola endodeni kwathi wanasa akakabi isona.